U okviru serijala Zdravlje i sport danas pričamo o osteoporozi. Koštani metabolizam i poremećaji koji dovode do strukturalnih promjena na kostima aktuelno su područje medicinskih istraživanja danas. Koštani metabolizam je izuzetno važan. Uloga koštanog sistema je jako velika u organizmu. Prije svega pruža potporu. Zajedno sa mišićima omogućava kretanje, štiti vitalne organe kao što su mozak i srce i reguliše metabolizam minerala, prije svega kalcija i fosfora. Koštano tkivo građeno je od koštanih ćelija i ekstracelularnog matriksa koji može biti organskog i anorganskog porijekla. Organski dio ekstracelularnog matriksa podrazumijeva složeni sistem makromolekula, a to su kolagen tip 1, proteoglikani i nekolageni proteini. U anorganski dio ubrajamo kalcij i fosfor u obliku soli, prije svega hidroksijapatita. Mogu se naći i soli natrija, kalija, cinka i flora, ali u mnogo manjim količinama. Najvažniji protein i najrašireniji protein u organizmu je kolagen tip 1. Njegova zadaća je da kostima da čvrstinu i elastičnost. Kako je građen? Građen je od trostrukog polipeptidnog lanca koji se sastoji od 2 alfa-1 vanjskih lanaca i jednog alfa-2 središnjeg lanca. Svaki od ovih lanaca sastoji se od ponavljajućih tripleta aminokiselina, glicina, prolina i hidroksiprolina. Prethodnik kolagenske molekule je prokolagen, sastoji se od C i N terminalne domene, znači imamo C terminalni propeptid i N terminalni propeptid. U metabolizmu koštanog tkiva učestvuju 3 vrste stanica. To su osteoblasti, oni sintetiziraju i čuvaju koštani matriks. Osteoklasti ga razgrađuju, odnosno resorbiraju, i osteociti su zrele koštane stanice. Šta su osteoblasti? To su stanice koje se nalaze na površini koštanog tkiva i poredane su kao jednoslojni epitel. To su velike stanice vretenastog oblika i vrlo oskudne citoplazme. Prvo se stvaraju preosteoblasti koji sintetiziraju osteoid, organski dio koštanog matriksa. To traje nekih 10 do 15 dana, a on se potom mineralizira. Osteociti su zrele koštane stanice i nastaju od osteoblasta kada se oni deponujući njime jednostavno okruže. To su najbrojnije stanice pravilno poredane u koštanom matriksu. Šta je za njih karakteristično? Pružaju brojne citoplazmatske nastavke kojima se povezuju sa susjednim stanicama u koštanom matriksu. Bitno je napomenuti da ti citoplazmatski nastavci imaju i ulogu biomehaničkog senzora koji usmjerava procese sinteze, odnosno razgradnje koštanog matriksa. Na kraju tu su i osteoklasti. To su velike, pokretne, polinuklearne stanice koje imaju promjenjiv i nepravilan oblik. Izuzetno su aktivni zbog toga što imaju jako razvijene sve stanične organele. Mitohondrije, ribozome, lizozome, polizome, Golgijev aparat. Njihova glavna uloga je resorpcija kosti.
Razgrađujući koštani matriks, oni stvaraju naborani rub, odnosno leže u takozvanim resorptivnim lakunama, enzimski nagriženim udubljenjima. Taj naborani rub koji se stvara služi zbog toga da luči velike količine mineralnih kiselina i proteolitičkih enzima koje će podjednako razgrađivati i organski i anorganski dio koštanog matriksa. Pregradnja kosti je jedan kontinuirani proces zamjene stare kosti sa novonastalom, novoformiranom. To je višefazni proces koga čini slijed koštane resorpcije, koštane izgradnje i mineralizacije. U normalnim uslovima procesi izgradnje i razgradnje kosti su u ravnoteži. U trenutku kada prevlada proces razgradnje, pojavljuje se bolest. Sam proces pregradnje kosti odvija se u nekoliko faza. U prvoj fazi slijedi proliferacija nezrelih prekursora osteoklasta, koji će se potom diferencirati u zrele osteoklaste, a oni će dovesti do resorpcije koštanog matriksa. Nakon toga slijedi proliferacija i diferencijacija preteča osteoblasta, koji će sintetizirati koštani matriks, a on će se potom mineralizirati i stvorit će jednu čvrstu koštanu strukturu. Na ovoj slici, ali zaista šematski je prikazana jedna resorptivna lakuna, to udubljenje koje je nastalo djelovanjem osteoklasta nakon resorpcije. Znači, osteoklast je razorio jedan dio koštane mase, ostalo je udubljenje, poslije čega su ga naselili, da tako kažemo, osteoblasti, koji su u početku sintetizirali osteoid, taj organski dio, a on se mineralizirao i jednostavno je, da tako kažemo, pokrpao taj oštećeni dio kosti. Ovdje se vidi da su već formirani i osteociti koje su zrele koštane stanice sa njihovim karakterističnim produžecima kojima se međusobno povezuju. Metaboličke koštane bolesti su patološka stanja koja nastaju zbog poremećaja metabolizma kalcija i fosfora. Šta je osteoporoza? To je koštani poremećaj koji nastaje uvijek onda kada razgradnja premaši izgradnju kosti. Sam proces remodeliranja kosti traje negdje oko 3 mjeseca, 100-tinjak dana. Od toga proces resorpcije relativno kratko, ali sinteza kosti znatno duže. Ono što moramo znati je da je količina novosintetizirane koštane mase uvijek nešto manja od količine razgrađene mase i to vodi osteopeniji. A osteopenija je smanjena mineralna gustina kosti. Koštana masa se tokom života neprekidno mijenja i prolazi kroz nekoliko faza. Sinteza koštane mase praktično počinje sa rođenjem, ali je najintenzivnija negdje od puberteta do 20. 25. godine. Šta nam je zadatak? Dobro bi bilo da u tom periodu napravimo jedan depo, odnosno zalihe koštane mase koje će nam trebati za pozne godine. Pik koštane mase, kao što se vidi na slajdu, postiže se negdje oko 30. godine života. Narednih 10 do 20 godina nema bitnih promjena u metabolizmu koštanog. Znači, taj dio označava se kao plato.
Nakon platoa slijedi blagi gubitak koštane mase koji iznosi negdje od 0,3 do 0,5% godišnje. Uz napomenu da sa menopauzom žene mnogo više gube koštane mase i to iznosi negdje od 3 do 5%. Definirajmo sada osteoporozu. Najbolju i sveobuhvatnu definiciju dala je Svjetska zdravstvena organizacija. Ona je rekla: osteoporoza je metabolička koštana bolest koja je karakterizirana smanjenom mineralnom gustinom kosti, promjenama mikroarhitekture te smanjenim biomehaničkim svojstvima koje za posljedicu imaju deformitete i prelome. Osteoporoza se dijeli na primarnu i sekundarnu. Primarna je uslovljena disfunkcijom koštanih stanica, osteoblasta, osteocita i osteoklasta, a sekundarna je uvijek posljedica nekih drugih oboljenja. Posljedice osteoporoze su prelomi. Najčešći prelomi su kičmeni pršljenovi, kuk i podlaktica. Osteoporoza je, kažemo, nijem proces. Nema nekakvih bitnih simptoma i znakova i često se prepozna tek onda nakon što se desio prvi prelom. Na nekoliko sljedećih sličica možemo vidjeti kako izgledaju pojedini prelomi. Fraktura pršljena jednog. Vidi se da u onom trenutku kada dođe do frakture, položaj kičme ne može biti ravan, ona počinje da se savija. I ovdje sa strane se nalaze podaci koji upućuju da je ovaj pacijent imao smanjenu mineralnu gustinu kosti i to je i dovelo do ove frakture. Jedan nesmotren pokret može dovesti do pada. Ako je u pitanju starija osoba od 50 godina i još ako je u pitanju žena, onda će se vjerojatno ovo završiti fatalno prelomom kuka, koje je najteža posljedica osteoporoze. Na ovoj slici, ali šematski prikaz, je prikaz zdrave i osteoporotične kosti. Prikazan je kao spužva, jedna spužvasta struktura zdrave kosti koja je vrlo gusta, za razliku od ove osteoporotične koja ima mnogo više šupljina i mnogo manje koštane mase. Ovdje imamo isto prikaz normalne osteoporotične kosti, ali i još nešto. Sliku teške osteoporoze. Šta se ovdje vidi? Vide se samo, rekla bih, nekakve grančice i ostaci koštane mase, koje zaista ima vrlo malo. Uglavnom je kost potpuno šuplja. Porastom godina smanjuje se mineralna gustina kosti, isto tako i na pršljenovima. Kičma više ne može da drži težinu tijela u uspravnom položaju i ona se postepeno savija. Postavlja se pitanje kako se izražava osteoporoza. Izražava se u vidu T vrijednosti i standardne devijacije. Šta je to T vrijednost? T vrijednost je gustina kosti u odnosu na maksimalnu gustinu zdrave mlade osobe istoga pola. Svjetska zdravstvena organizacija je dala i ovdje svoju definiciju. Ona je rekla: normalna mineralna gustina kosti proteže se do -1 standardne devijacije. Osteopenija ima gustinu kosti od -1 do -2,5 standardne devijacije, a sve vrijednosti
preko 2,5 standardne devijacije pripadaju osteoporozi. Definirali smo osteoporozu, pitanje je kako ćemo doći do dijagnoze. Na raspolaganju nam stoji veliki broj metoda. Tu su prije svega laboratorijsko-biohemijska određivanja. Tu je ultrazvučna denzitometrija koja predstavlja screening metodu. Tu su radiološki pregledi. Tu je popularna DEXA osteodenzitometrija koja predstavlja zlatni standard za određivanje mineralne gustine kosti. Tu su i nove metode u radiologiji kao što su nuklearna magnetna rezonanca, kompjuterizirana tomografija. Na kraju izdvajam transilijakalnu biopsiju sa histomorfometrijskom analizom koja predstavlja zlatni standard za definitivnu dijagnozu osteoporoze. Ona jedina daje pouzdane podatke o funkcionalnom stanju kosti, odnosno njenom metabolizmu. Nedostatak je u tome što nije dostupna velikom broju pacijenata, budući da se radi samo u vrhunskim zdravstvenim ustanovama. Kada pričamo o biohemijskim pokazateljima koštanog metabolizma, onda su to enzimski pokazatelji vezani za aktivnost osteoblasta, pokazatelji izgradnje, i oni koji su vezani za aktivnost osteoklasta, pokazatelji razgradnje. Tu su još i proteini koštanog matriksa, kao i razgradni produkti tih proteina koji se ocijepljuju, kruže u cirkulaciji gdje ih mi možemo dokazati i odrediti. I konačno, tu su pokazatelji anorganskog dijela koštanog matriksa, kalcij i fosfor. Nakon što smo osteoporozu dijagnostifikovali, preporučuju se 3 koraka. Promijeniti životne navike, promijeniti lijekove koji bi eventualno mogli pogodovati daljem razvoju osteoporoze i gubitka koštane mase, i tu su mjere za sprečavanje padova. Na ovoj slici imamo 5 stepenica koje nas vode do zdravih kostiju. Na početku kaže se da je to promjena loših navika. Šta ona podrazumijeva? Podrazumijeva prestanak pušenja. Podrazumijeva smanjenje konzumiranja alkohola. Ovo bi povezala sa još jednom stepenicom koja se nalazi na kraju, a govori o optimalnoj ishrani. Optimalna ishrana podrazumijeva sve one namirnice koje sadrže velike količine minerala, kalcija i fosfora, a to su prije svega povrće, raznovrsno povrće, kao i mlijeko i ostale namirnice. Preporučuje se izlaganje suncu, naravno do određene mjere, zbog D vitamina. Isto je bitno testiranje koštane gustine, možda jednom godišnje. Na sredini ovih stepenica nalazi se fizička aktivnost. Ja bih joj dala malo veći značaj. Fizička aktivnost uz normalnu, zdravu ishranu najbolja je prevencija osteoporoze. Fizička aktivnost u ovom slučaju ne podrazumijeva nekakvo teško izlaganje organizma fizičkim naporima. To ne znači odlazak u teretanu, ne znači nekakve teške vježbe, nego podrazumijeva jednu normalnu dnevnu fizičku aktivnost. Ne smijemo sjediti, ne smijemo stajati. Dovoljna je i dugotrajna šetnja.
kost treba opteretiti, stalno mora biti opterećena. Ti osteoblasti se moraju pobuditi da stalno sintetiziraju taj organski dio matriksa, a onda će nam pravilna ishrana donijeti taj mineralni materijal u koji će se ugrađivati i tako formirati jednu čvrstu strukturu. Kada govorimo o terapiji osteoporoze, onda se ona može pratiti na dva načina. Koriste se lijekovi koji sprečavaju koštanu razgradnju ili možemo koristiti lijekove koji potpomažu izgradnju koštanog matriksa. Bez obzira za koju terapiju se odlučili, uvijek se preporučuje dodatak suplemenata kalcija i D vitamina. Prevencija osteoporoze se najbolje postiže, rekla sam, od puberteta do nekih 20-25. godine života. I ne kaže se uzalud, čvrste kosti u mladosti najbolja prevencija osteoporoze u starosti. Ponovimo još jednom najvažnije faktore prevencije: fizička aktivnost, ishrana i životne navike. Osteoporoza nije samo zdravstveni, medicinski problem. Danas je ona socioekonomski problem. To je bolest koja je raširena u cijelom svijetu i ima gotovo epidemijski karakter. Poslužimo se samo nekim statističkim podacima. Studije koje su rađene u Europi pokazuju da 30% žena starijih od 50 godina imaju osteoporozu sa velikim rizikom za prelom kuka, podlaktice ili pršljena. Do sličnih podataka došlo se i istraživanjem u Sjedinjenim Američkim Državama. I ovdje je ta granica 30% žena sa oko 1,6 miliona preloma godišnje. Znači svaka treća žena ima prelom, a on je posljedica osteoporoze. Vjerojatnost za nastanak preloma kod osoba koje su starije od 50 godina iznosi za žene preko 40%, a za muškarce preko 10%. Uz napomenu da osteoporoza nije samo bolest žena. Od osteoporoze boluju i muškarci, ali zaista u mnogo manje mjeri. Najčešći prelomi su prelomi pršljenova, a najozbiljnije posljedice su u slučaju preloma kuka. Jedan frapantan podatak koji kaže da je svakih 30 sekundi u Europi žena u postmenopauzi doživi prelom koji je posljedica osteoporoze. Stopa smrtnosti kod preloma kuka je vrlo velika, iznosi 24% u toku prve godine. 50% pacijenata nikada ne prohoda, a 25% treba stalnu tuđu pomoć. Još jedan podatak koji je upečatljiv, da su godišnji troškovi za liječenje 2,3 miliona preloma u Europi i Americi koštaju 27 miliona dolara. Prema podacima Zavoda za statistiku Bosne i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini živi oko 540.000 žena koje su u postmenopauzalnoj dobi. Ako na to primijenimo ove svjetske standarde i kažemo da je 30% sa osteoporozom, onda je to nekih 162.000 žena koje boluju od osteoporoze. I u Bosni i Hercegovini najveći problem je problem preloma kuka. Njega prati vrlo visok mortalitet, a 50% osoba postaje trajno zavisno od
pomoći drugih. Liječenje ove bolesti ima za cilj u stvari preveniranje preloma. Svjetska zdravstvena organizacija je još 1994. godine proglasila osteoporozu društvenom bolesti, upozoravajući da ovoj tihoj i podmukloj bolesti treba posvetiti mnogo više pažnje. Prema nekim statističkim predviđanjima, do 2025. godine broj osoba oboljelih od osteoporoze naglo će porasti jer je životni vijek produžen. I na kraju, šta bismo mogli reći za zaključak? Rizik od nastanka osteoporoze u ranim postmenopauzalnim godinama treba procijeniti na osnovu mjerenja mineralne gustine kosti i određivanja nivoa koncentracije koštanih pokazatelja, kako bi se na vrijeme počelo sa liječenjem, odnosno kako bi se spriječile posljedice. Hvala na pažnji.